okuhurikiriza n'okucwamu omugaati. Luka omutwe gwa 24 orunyiriri rwa 13. Ery'izooba babiri omuri bo bakaba nibaza omu kyaro ekirikwetwa Emausi nka kilomita 11 okuruga Yeruzalemu. Bagyenda nibaganiira byona ebibiireho. Kubabiire nibakibigambaho, Yesu nyakaba araija yabahika yagyenda nabo, kwonka amaisho gaabo gakingwaho tibamumanya. Ekigambo kya Mukama. Atandika ningamba ebigambo bibiri: okuhurikiriza n'okucwamu omugaati. Mariya Mangadalena okumanya Yesu Kristo akamuhurikiriza. Yesu Kristo yaisire Mangadalena izina ahabw'okuba kuyamurebire yateekateeka ngu n'omuhingi w'omusiri. Kwonka Yesu kuyamwesire izina ati Mariya, oriya yamumanya yagira ati Mukama wangye. Kwonka kuri nogira ngu oriya tarahurikiriza akatandika okuyombamu omutiire kahiimu murata biki akaba atakuza kumumanya. Bantu omu bwire obu tushemereire kweyisa ekintu ky'okuhurikiriza na munonga twaba nitushaba eshaara. Shaba eshaara kwonka kora amare hurikiriza ogwo wagambira we yakuhurira. Nituhurira abo bashaija babire nibaza Emausi. Yesu Kristo akabashanga omu muhanda kwonka tibamumanya. Yabaganira yabeesya byingi kwonka baremwa kumucenga. Okusya obu bahikire aha meeza kuyahereze kucwamu omugaati, amaisho gaabo gahumuuka. Kuri abo takutunga amasakaramentu, kuruga hati otandike kwebuuza ahabw'enki ntakutunga amasakaramentu. Nikyo kikureetera obutatunga amasakaramentu. Kuri abo etari nshonga y'amaani ahabw'enki otakugiyaho. Abakuba twena nitubagana aha kiihuro kimwe. Abandi kuba barabe nibaza ameeza bakaza aha kiganiiro, iwe okasigara enyuma oshitami yebuuza omu mutima gwawe ebi baganiira nyowe nabifuna. Kuba kumara kufuna Mukama w'abakama omugabe w'abagabe abataaha amaganiira nabo kandi iwe ebintu bibiri ebintakwenda bitwebe. Ekyokubanza tugume tuhurikirize. Ruhanga witu nagamba ki? Waheza kushaba eshaara gira kire kukumuhurikiriza. Ekintu kya kabiri noteekwa kwetenga kutunga Yesu Kristo omu Ukarisitiya. Mukama abampeere omugisha.